Potem, ko je še nedavno kazalo, da Evropska unija in Velika Britanija zgledno sodelujeta v pogajanjih o Brexitu, so ta v zadnjih tednih znova zastala. Vzrok za zastoj so britanske težnje po daljšem prehodnem obdobju, kot ga želi Evropska unija in načrti Londona za odnose po Brexitu. Konec minulega tedna je predsednik Evropskega sveta Donald Tusk jasno izrazil stališče unije glede britanskih načrtov. If the media reports are correct, I am afraid that the UK position today is based on pure illusion. It looks like the cake philosophy is still alive. From the very start, it has been a key principle of the EU27 that there can be no cherry picking and no single market à la carte. This is and will continue to be a key principle, I have no doubts. Britanska vlada naj bi si sicer prizadevala za dogovor na podlagi tridelnega pristopa. V prehodnem obdobju naj bi na nekaterih področjih spoštovala pravila unije, na nekaterih bi jih delno spoštovala, na nekaterih pa pravila zanjo ne bi veljala. Prvi pogajalec Evropske unije, Michel Barnier, to možnost odločno zavrača. Il est illusoire d'imaginer que nous allons accepter le cherry picking. Nous sommes responsables de l'intégrité du marché intérieur. Et le Royaume-Uni connaît bien les règles qui fondent cette intégrité puisqu'il les a élaborées avec nous depuis 43 ans. Velika Britanija naj bi predlagala tudi neomejeno trajanje prehodnega obdobja, medtem ko Unija vztraja, da se mora to končati do konca decembra 2020. Barnier Veliko Britanijo opozarja, da se čas za sporazum, ki bi zadovoljil obe vpleteni strani, zaradi takšnih nesoglasij neizogibno izteka. Le temps passe, le temps presse. Je suis préoccupé de ce temps qui est désormais court entre maintenant et l'automne prochain, puisque c'est à l'automne prochain, dans quelques mois, que nous devrons aboutir à un accord avec le Royaume-Uni sur les conditions de son retrait ordonné de l'Union européenne tel qu'il l'a voulu. Nezadovoljstvo nad britanskimi stališči je izrazil tudi nekdanji britanski premier Tony Blair, glasen nasprotnik britanskega izstopa iz Unije. Prepričan je, da se Evropska unija Londonu ne bo pustila izsiljevati. When the government says they're unifying around a position, they basically want to unify around a position of cake and eat it, but they're not going to get that. And in the end, Europe will say to them, because this is the rules of the single market, if you want in, you abide by the rules. If you don't want to abide by the rules, fair enough, but then you're not in it. Evropska unija sicer zdaj z zanimanjem pričakuje petkov govor britanske premierke Therese May, ko naj bi ta podrobneje predstavila britanska stališča do prihodnjih odnosov.